I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi tutorial nakon dužeg vremena. U ovom tutorialu sam odlučio da snimim kako skinuti i instalirati Pro Evolution Soccer 2016, odnosno PES 16. Ukoliko ne znate, pratite moje korake na jedan najlakši mogući način. Pa da krenemo da ne dužim. Najbolje da imate Google Chrome, zato što tu brže se skina i lakše. Odete na ovu stranicu koju ću vam ja ostaviti u opisu videa ili deskripciji. Odete tu i sad birate ovdje. Ono, prije svega morate imati ili dmTools ili PowerISO i naravno BitTorrent ili uTorrent, sve jedno. Sada, najbolje da odete ovdje na Megu, posebno bacite pažnju na ovaj password, to ću kasnije spomenuti, idete ovdje na download, ukoliko se pojavi neka stranica, samo dakle izađete, i ponovo, sad kopirate ovako šifru i ovdje nalepite. Idete ovdje i evo vam ga link. Ovdje ako hoćete da sačuva linku za ovu stranicu, ja neću da mi sačuva. Idete ovdje na ovaj link. Pardon. I izbacit ćemo ovako. I sada nemojte ići slučajno na ovo ništa download, idete ovdje download through your browser. Idete tu. Ukoliko vam se ovdje pojavi nešto kao dozvoli i još nešto ovdje nisam tačno siguran šta, da mi ne dozvoli. Sad zavisi sve koliko vam je brz internet i zavisi kad će, odnosno koliko će brzo biti skidane. Meni je na primjer 10 i ide mi preko 1000. Tako da sad neću ovo skidati jer sam već skinuo. Kada vam se skine, odete tamo gdje ste skinuli, obavezno ovo password treba da kopirate prije svega. Odete tamo gdje ste skinuli, u mom slučaju je ovdje u E. Evo ovdje. Ajde samo da nađem. Evo. Pardon, nije je, nego mi to u preuzimanja. Ja sam se zeznuo. Idete tu. U stvari, čekajte. Izbacit ću prvo Viveraru, odnosno morate imati Viveru, to sam zaboravio da napomenem. Kada hoćete, na primjer, da uđete tu, na primjer. Tražit će vam password, tu prekopirate onaj password kao što sam vam pokazao. A ovdje otkačete da vidite, a ovdje kada odštiklirate, onda će vam prikazati kao ove crne tačke. A ja ću ovdje da se vidi. I idete tu OK, i onda ćete moći da ekstraktujete. Ekstraktujete gdje hoćete, ja sam ovdje isto idete ovdje, extract here i tu prekopirate password i ekstraktujete gdje želite. Sad, dolazimo do glavnog dela. Idete da montirate sada to u jedinicu F, odnosno u ovom slučaju PowerISO. Ja sam malo napomenuo da morate imati dmTools i PowerISO i ja se izvinjavam, na početku sam pomenuo da trebate imati uTorrent, ali ovaj torrent nema veze s ovim skidanjem, tako da izvinite pošto sam pogrešio. Sada idete to montirati ukoliko imate PowerISO, uđete tu, montiraj sliku jedinicu bez menijeva i sad nađete tamo gdje ste to ekstraktovali. To je meni ovdje. I sada idemo tamo. Ovdje. I sad idete na setup. Idete da. Otkačite. Muziku sam ugasio. Sada ovdje instalirate gdje hoćete. Evo, ja neću ništa menjati, da se instalira tu. I dok se to sve instalirava, ja ću stopirati klip, tako da pokrenut ću ga ponovo kada se to završi. I evo ga ljudi, instalirao se PES. Sada kada se instalira, obavezno štiklirajte ova 4 kao da kažem programa koja treba da se instaliraju. Znači to vam je obavezno. Znači idete ovdje. Dalje. Sada ovo će malo malčice duže da potraje zato što malo mu duže treba da krene.
Krenulo je. Evo sad trenutno ne znam šta mi je ovo. Tako da ću ići ovdje. Sada se instalirala ovaj drugi program. Microsoft Net. Ja to sad ne mogu da instaliram, tako da ću da idem na izađi. Idemo na drugi. Sljedeći. I ja mislim da je to otprilike to. Sad idemo na crack. Kopirate ovo. Odete tamo gdje nam se PES instalirao. Na slučaju je ovdje. I idete tu na lepi. Onda idete na settings. Samo da učite. Pošto je meni naravno, ljudi spominju sam u nekim narednim tutorialima da je jako slaba grafička, odnosno koristim laptop. Evo vidite ovdje, vidite kako je to, ova dva su mi dobra, a ova dva dole nisu, tako da ne mogu da metnem ni na medium, ni ovdje, mogu samo na ovu rezoluciju, ali ona će da mi laguje, tako da ja ne mogu, mislim mogu da ga pokrenem, ali ne mogu da ga igram utakmica koje igram, onda će da mi secka, laguje, da se pregreje laptop i tako da. Ali ukoliko vi imate dobar računar, vama igrat ćete ga bez problema. I ako vam se svidao klip, obavezno ostavite like, share, subscribe. Nemojte ostavljati molim vas negativne komentare, jer ja ukoliko vam ne radi PES, ja za to nisam kriv, to je ono do vas, odnosno do vašeg računara ili laptopa što već koristite i to je otprilike to. Sada vam pokažem da PES radi. Evo, pogledajte sad. Evo vidite. Tako to otprilike izgleda. Evo ljudi vidite kao što je već pomeram ovdje. PES radi, evo vidite imate tu svašta, tako da ukoliko vam PES radi, što vam kažem, uživajte. To je to sve od mene što se tiče ovog tutoriala i napomenut ću ponovo, obavezno ostavite like, share, subscribe i komentaršite da li vam je ovo pomoglo. Do sljedećeg tutoriala, pozdrav!